Biyan in sabab niya mga di kau mala sa patuhan. Muna-muna lang ko in sabab niya angkan kau di makanan nam sinla sa mo patuhan. Hambok ding mga sabab angkan mo di pagkanan naman inla sa sintuhan kay mo. Iban di kau makanan nam lasa kanya. Sabab di mo pagkanan naman dahil hakinawabaran mo. Bang uno naman in piagtuk bal sin Allah Ta'ala mon kay mo. Bang uno naman in nikmat kadihil sin Allah Ta'ala kay mo. Lukay sing kabuhi mo wala mo misan kaya na naman. Iba nindamikyan niya, inkatan sin piagluas lungsad mo, inkatan sin piagtuyuan mo, nadawat mo nikmat dahil Allah. Tiyay ma mo, naklim mo, hambok dahil mga hak mo. Nag-claim ko nikmat sin Allah mga kay mo. Angkan kau di makanan pa sinlas sa patuhan mo Rabbul Alamin. Impanganal mo inyan doon kay mga kay mo. So, kuno kita iningat makanan nam kasila sa patuhan ta Rabbul Alamin. In muna suway tatud tay maun. In magsyukur kita sin nikmat dihil niya kato. Iban subay tatud maklim ingkatan sin nikmat ini deng kaniya. Dengan sabiat tu muna magsyukur kita kaniya. Hangkan na bangaon dapat in kita timindog kita dengan mga tindukan sin mga supi. Sa in kaibanan mga akida biyaon wala nila napahamara yung pag-ianon supi. Sabaw hapamandang nila in supi nilang nalalawong. In mga sufi nilang na halawm sin kalaungan. Yato pamaham nila. Sabab in panghati nila in pag-ianon sufi. Amin mga tao nagdaratas be. Amin mga tao naglalabad sinumad tumari. Na hapanay masing kami in sufi bukumbiyad to. In sufi bukumbiyad to yung kahantang. In sufi pag-ianon. Bukumbiyad to in tarekat niya. Bukumbiyad to yung dagbusin parjalanan niya. Sa in pag-ianon sufi. In pag-ianon sufi. Hamuin mga sila, yaon kanila in panghati tungod sin ilmu pangnanam. Kanan naman nila in nikmat sin Allah Ta'ala yaon deng hatuhan. Kanan naman nila in kaunan sin suok sin Allah maun kanila. Kanan naman nila in sila, wala sila nabutas deng halawman sin tuhan. Iban kanan naman nila, wayroon nag-ujud hasaklian alam malengkan ujud sin Tuhan. Kanan naman nila wayroon miliksing ginhawabaran nila deng naman anikmat sin Allah sambil pabaran nila wayroon kanila denghan sulag ununo sa inpang nanam nila inkatani ni milik sin Allah Ta'ala. In bunal supi pagyanon in supi nagdarasin sa taas darajat dahil mga ilmu pang nanampagyanon. Insufi nagdarasin nikmat ilmu pang nanampagyanon. Sila na ini insufi amuin magbangon sin pang nanam nila patuhan. Tumtuma bang wayroon ilmu pang nanam doon kay mo, wayroon dumagbus kayakinan doon habaran mo. Asabon takaw magkakad ka on tuhan, lang mo magkakad, lang ko unin tandaan niya. Lang mukha ko intandaan niya, Allah in nagpapanjari sin 7 lapis langit, iwan sin 7 lapis lupa. Lang ko biyan, mamarahin na ba kayo may mga tanda yan to? Asubun takulong ko magbalik. Hawak tulong ko yabutan sin kalam sin Allah. Indunya nilong na kullu man alayafan. Lad niya pun singkatan ingkatan pia panjari. Salta tartan tutod ingkatan ini malanyap dah. Nabiya din na ba lang ko in pangahagad mo patuhan. Salta wayroon na bukti iban tanda mo, sinlong mo, bunal intuan aun. Uno na, mag-uno na ka. Uno na ininangon mo. Sa wayroon na bukti niya, way natandaan niya. Mag-uno na ka, sinbunal lang mo aun intuhan, ujod siya. Uno na yung tandaan niya. Nayarin jawab niya, hawaktuin malaikat mga suusya kay mo, bayta siya, magkakad ako, atuan sa babkya na naman ko. Baytaan mo siya magtuy. In short niya, jawab dakula ini, misan wayroon na tandaan niya. Insa lagu-lagu tanda, pag asmo kay musin malaikat, biya din lang na yung pangakad mo patuan. At pabilayin ka taninilan niya po na. Amok rin jawab mo, lang mo, magkakad ako patuan, sab kya na naman ko. Ako marasa, kya na naman ko, sinaunin tuhan. Ini inpurna jawab, bangsaw pa mahati niya, inkaunan, muin malanyap na yung katan, uno pa yung jawab,